Rangke abitung hanta curu parpig lo lapendak itum Peskar Bianglong municipal board satu kamar itum amren boy thalangso dong kamukam korting jir tu nangsi tong minten arang tu hanta curu lo kasini itum pini rangke abitung han ipanang kok alam the ningduk membelang selam the la son lo Karbianglong lo municipal board sirkep do lapeno na kimi keseng pon ta ong piglo kado ka create di pro bagdo tayo bon sita municipal board keseng pon bon tan committee ke sita me keseng tanga to pan dorma ke pige pa to mata pon tada non dam tangan sita me aso posining duglo kasi kedam tang ningkan suring ngira ngko raisi juna cikluang bong nilitum tarik reisi tarik reisi cikluan trok ningkan suri ngira ningkan korasi aningkan tadi itu monoso taksi kerangke itu manhang lo lapen siam sar masa men itu manhang cicak lo junang bong itu ke longjan salong peti sini itu pancang itu betul kau bisa mela salam cepet taksi ini itu orang terus itu bom lo sampai apa kijut bangan itu man ada hantar nak pikir Anti tamen itu sakuria isa pateng kansi kam jam ka do besa itu klaim temis klaim pon bom klasi non hajong sampai asam pleniria tu pan asam bainong epido 37.34 crore tangka epido sampai ada tanya itu ning support ni tu pan pipani bon tu lapan itu sampai itu kilong nang ya isa ke asam sarkara long itu lihat sampai itu pan bengpong si alang tu pan pipon dalo na so pini tum ning dukpig lo ning dukpig si kedam tang me ciklo tarik isi nilitum doktor tuliram rohang itu masarafan isi panong isi tinpur lo alang lihem hang masih alang sulitum kujun lo tabalang itu alang itu pan cak lo yani opi jang lo tentu klaim po tapi nian ke tarik si cap nang litang lo asini itu lo so ning pung kana jok si aku putor itu klaim tunang kok lo ini stame naso rangke bitung ngolongpen kado kawe Karbianglong angkang kacu kamar atau mangsa pacini pona lapen council long cari pon stamen itu town committee in charge do sojong alang isene pacini pona wa masini itu kini do un edat si ning kipunga sa sing tindakwang si tipang room si kini na tumang itu nang lamjay na kok